Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagaman nagpailingad itinagan a Danilo, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunanha. Dear Mr. Lonely. Awan pa'y ti may sa atawan, kalpasan ti kalay sami kini Jana, ngem kanayon kamin nga agapa. Arapap ni Jana ti maadaan itinarangay a panagbiag. Banag a jakmet maited. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Danilo, dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Good morning, bakit? Mabisi na kun. Awan pa'y naimas amasida. Ano sampay a bakit? Amumat aman nalon laeng ti naasawam. Ay na, saan amabalin nga agan ano sak aginggat ingana? Kaanon to pa'y amadaanak itinarang ay apanagbiang? Sa nabale? Inton mailakok dagi tinatang ko. Gumatang to itinaimas amasida. Oho, dayta ti kanayon nga ibagam. Ngam aging ga ita, awan mo. Ay, mabit lang nga rod Magigisak man iti petchay. Diyak kaya ti pichay. Kanayon la pitchayon. Saklang ti agtrab-trabaho para kadata, bakit? Ano sampay kumaa? No anya ti kabaalak amaitad kan ka? Anya nga tano umakar ta ijay ayan ni nanang mo. Taoray kaskasano kat mapadasak mo ti agnaed iti dakkel abalay. Sigurado ka? Apay, awan ti karbengam ijay abalay? Sikati na udi. Isungad da karbengam. Sige. Kasaritak to ni nanang inton malam. Nay, adda ka mo't Danilo. Anyat masapul mo, anak ko. Nanang, mabalin ka di nga umakar kami dito balayo. Ha? Adda mo't balayo. Kaya't ngamin ni Jana nga umakar kami dito, nanang. Ah. Mabalin ka di? Ay kat, uwan anak ko. Umay kayo laeng. Usaran nyo ti sigod asilid mo. Nagyamanak no kasta nanang. Nay, si mangpatan ni manong mo. Mangantayo pa'y asak pa'y nga agawid ka anak ko. Maragsakan lakit ni Jana. Tadain sangpet ko asidana. Ay. Bakit? Umay ka tamangan kan. Aday nyawid ko asidam. Anya nga data? Pitchay manan? Saan? Umay ka ngaminan Sigurado ang magustuhan da ito Ni, adamot karni ti baboy di talamisaan. Agtugaw ka na. Tamangan kan. Nangalaam nga dita. Di mon damagan. Mangan kakit din. Amok aday tatikayat mo. Apay ngay may kapay lang, manong. Kabalak mat abagkaten dagito'y gargaret mi. Sa maysa, sayang no di kagpasada ita. Bilin nga rod ni nanang. Umay kayo kanusukunan. Ni nanang talaga. Oh, intayon, nakarubwat akon. Si kanti mangawit kadagiti gargaret tayo, Danilo. Diyak kaya ti mabannog. Sige, bakit? Umunakan iti tricycle. Sige. Tulungan kan, Danilo. Apay akas dyan bagat mo, Danilo. Di nakakayat at tulungan. Kan apay akas dyan tikaws na. Bayamon, manong. Saan ngamin erwam ngagtrabaho? Saan na bale? Kabalak mat. Saan ang mabalin ti kasta? Kasanon no adan anak yung? Imbag man ta nakasangpat kayon. Nagluto kami kanina ng itimeriendaan nyo. Agyaman ak no kasta, bagat. Ayon gayam. Ni Jana, asawa ti kabsat ko. Hi, Jana. Nasayata na amo ka. Itala nga agpasyar kayo dito balay dananang? Manungaminan atawan ko dito ay. Ngam saan ka pa'y anakit kita nga imay? Amo matlagayam, damagam pay lang. Jana,
Saan kumamat akas ti panang sungsungbat mo kinimanang silin? Mabalin ka di nga umunagtan iti silad ta, Danilo. Jak kaya tag merienda. Kunak man no mabisin ka. Kailaat ana ikat tibisin ko. Kaya't kun tagina na. Jana, pasensya ka no adda na isawang ko adi mo nagustuhan, ha? Sige, agmerienda kayo. Siya kun ti pumanaw. Ala, umay kan bakit? Agmerienda tapay. Bakit? Apay ka di akas di ti tratom kinimanang silin. Saan anasaya ti kasjay? Kasano? Nagadungay bagbagana. Makapasuron. Nabanog lang arudan ti tao. Mawatan ka. Ngamnam na maak adumtang to ti aldaw. Anasaya at ton ti panakilangan mo kinimanang silin. Ay na, di mo namnamaan. Gaputadyak magustuhan ti ugali na. Ano sama? Makipagyanta ditoy. Iso makibagay ka kuma. Limangal daw tan dito'y bakit? Di ka kanumat rumrumar dito'y silagta. Rumar ka laang numanganen. Kitni, naurnungan ti lalabaan. Mabalin ka di asikapay laang ti aglaba. Masadotak nga glaba. Kasanumat ngamin, dahi tala cellphone mo ti kanayon nga igam mo. Anya ngay kuma. Awan mo't aramidak adaduma. Ado mo ti mabalin mo at trabahon dito'y. Agdalos ka, aglaba ka. Jak kayat dagita at trabaho. Agbalinak tupay alusyang. Nukasta ti patrabahong kanyak. Tulungan na kumamit tapno rumang ay ti panagbiag ta. Hay! Di ta ka man langan. Nagadungay bagbagam. Kasangsangpot mo pa'y lang. Sermonan nakmanan. Anya lakit din dahi ti asawa kaya. Nanang, pudno ka di nga inungtam ni Jana. Nay, saan ko nga inungtan anak ko? Binagbag aklaang ano mabalin kat tulungan na kamot Uray jay la ko maaglaba ti bado yu ti aramidan na. Adamot washing machine. Pati ka di dayjay kat kasadot na pa'y nga aramidan. Amang ano sa balimat ngamin ti panangibagayo. Na, saan mo ti kunak anak ko? Danilo, mamati ka kan ni nanang. Tasyak tinakangag iti saritaan da. Nasaya at ti panangibaga ni nanang. Ngam, madi ti panagsungbat ni Jana. Asino nga iti sana makaungat iti kasjay? Pasensyaan nyo latan. Amang ano nabannog laang. Ha, nabannog? Apay ko maamabannog. Katsay mo't lag cellphone kan maturog ter aramidan na dito'y balay. Ala, baybayan nyo latan. Ay, saan arumbang tikas dyan aramidan na, Danilo? Pangasiw ko mananang. Saan yun apakibiyangan ti asawa? Rimwar ni Jana itay bigat. Rabiin, ngam di pa'y simangpat. Napananan ngay. Di namat imbaga kanya karumwar ita. Kuha adin ko. Apay manong. Awan adin ko. Lipatan mo jay. Manong. Lakay, ibagamkit din. Iti kasta, maamuan ni Danilo ti aramidan ti asawa na. Anya ti kahit yu asawen manang silin. Manong Edgar. Amok nga da kahit mga ibaga kanyak. Ala, ibaga mo, Edgar. Adin ko. Nakitak ti asawam nga adda ti lalaki akadwana. Amuyo ka din o asino jay kadwana lalaki? Saan adin ko? Tapin manaw damot laang. Ay, ano kasta? Di tayo amo, no asino day jay. Amang ano kasinsin na laang. Bueno, barkada na. Nay, apay asikat aglablaba, Danilo. Napanan ti asawam. Kasinarak na kano ni Manang na, nanang. Ni manang na, wano ti lalaki na. Sasawan nyo mat, nanang. Dakkel ti panagtalag ko iti asawak. Ket mamatiak adinak tulukwen. Ay, masyanak unay kan ka anak ko. Agtrabaho ka lang arudan ijay talon. Sikapay laang ti agtrabaho dito'y balay. Sikapay ti aglaba. Sa nabalay, kabalakmat. Kabailam nga agpayso. Ngam kita man tabagim anak ko. Kimutong kan.
Lumukmagak tumatlaang nanang. Ala, umay kakit di tag merienda ka pa. Kalpasan na, maturog kan. Ta siya kung timang ituloy, di talablabaam. Ha? Saan ni nanang? Ay, umay kakit din. Adain sa ganak ang merienda ije lamisaan. Manong Edgar, Manang Silin, simangpat ka din ni Jana. Awan pa'y mad. Adda kayat ko nga ibagakan ka, Danilo. Anya day ta manong. Saan mo anam-namaan nga agawid pa iti asawam? Anya ka din day ta nga ibagbagam. Kunamat ni Jana nga agawid ita. Kung kunanalaang day jahay ading ko. Anya ti orasan, ngamawan pa'y. Anya ti kayat mo asawan manong. Adda lalaki ti asawam, ading ko. Nakitak ide ang naglugan iti tricycle. Saan apod no day ta manong? No saan ka amamati? Oh, atoy. Mingmingam da ito'y aladawan. Ni Jana day ta manong. Kat amangan no kabsat na day ta kadwa na alalaki. Agsagana ka, ading ko. Takuyugan ka iti ayanda. Kasano nga amom ti ayanda, manong? Amok ti akin ko iti tricycle ang nagluganan da. Nay, anyat aramidan nyo dito'y Danilaw. Imay kami kan ni Danilo. Takayat ko ada kayo ti mangibaga. Nga adda ti sabali akadwa ti asawa na idikalman. Kat da kayo ti nangitulod kadakwada ije da gusto ti lalaki na, tata. Tata amor, pangasyo ko ma. Ibagayo ti pudno may papaniti asawak. Danilaw. Nailugan ko ti asawa mi di kalman. Katadda sa bali alalaki akadwana. Amangan no kabsat na laeng. Saan? Ta naka-holding hands na mait. Kan agin inagakday jay tricycle kaw. Anya, no kasta. Mabalin ka di nga isurum kada kami. Nunang ituludam kada Jana. Sino ka? Siyak ni Danilo. Saan ka nga mo? Anyat masapol mo? Nakadigos ako, babe. Danilo, anyat aramidam dito eh. Ha? Apay nga mamum day talalaki. Siyak ti asawa ni Jana. Tiligal nga asawa na. Anya? Ibagam kenkwa na tipod no, Jana. Kasano asika ti asawa na? Nako na ni Jana kanya kasingle pay laang. Pumanaw kan, Danilo. Jakon kayat ti agsubli iti sidong mo. Ngamin, di mo maipaay kanyak tinarang ay apanagbiag. Anya, kalpasan dagiti sakripisyo para kin ka. Kastoy lang ti isubad mo. Sakripisyo? Kat no mamirmiraot kamat. Ni Anton ti kayat kun ita. Ngamin, maipaay na amin na kayat ko. Saan akaskan ka? Mamirmiraot ka lang. Oh, nangag mo dayjay. Siyak ti ay ayatan ni Jana. Pumanaw kan. Jana, bakit? Di nakarakupan, Danilo. Pumanaw kan. Tano saan? Bugbugon ka! Simurot nga rod ni Jana iti sabali a lalaki, Mr. Lonely. Ket ti maudi lang nga nadamag ko, napandan ijay Manila. Nasakit tinakam ko, ngam awan na aramidak. Daytoy man ti pakasaritaak, tuy pagayam mo, Danilo. Agyaman na kiti daytoy pakasaritaam pagayam Danilo. Nagalas ti ugali ti asawam. Sadot lang aruden, insukat na kapay iti sabali, iti likudan, ti kinasayaat mo kenkwana. Nupay kasta, kas itinakunam, di kagpaabak iti sakit tinakam. Iliwliwag mo ti sakit tinakam mo, babaan iti pan nakakumikom mo, iti trabaho. Tayo nagangay, makailiwliwag kan tumatlaan. Buano papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Danilo adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely.
Inyornos kin insurat para iti radyo ni Charlotte Lete Celo. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.